saben, eso nomás van a escuchar. Y no es, digamos, como los jóvenes o los secundarias, que como ya saben algo, entonces con eso se quieren quedar. Sino los niños como no saben, sí o sí tienen que escuchar, ¿no? Entonces, por esa parte yo podía ver que mi vista estaba muy mal, ¿no? Porque incluso cuando me decían sobre actividad de niños o algo que tenga que ver con los niños, yo no quería ser partícipe para nada, porque a mí me daban mucho miedo los niños. Pero estando ahora, he visto como que es muy diferente. Es como, para mí, me gustó bastante. Y aunque sí venía mucha dificultad, empezábamos a pelear con el maestro, como que no nos entendíamos. Y también respecto a las actividades, respecto a los niños. Entonces, al principio siempre fue muy difícil. Y, pero como yo tampoco no sabía cómo ser maestra, yo pedía guía, porque tampoco sabía, digamos, primero empezar a enseñar porque no sabía cómo tenía que comenzar, cómo tenía que hablarles, así. Entonces también le hablaba a la evangelista, que ella también era maestra de niños allá de danza. Y ella decía como que tienen mucha energía, entonces por esa razón les mandaba a jugar así. Y cuando ya se cansaban, fácilmente podían escuchar. Y yo escuchando eso ponía como dinámicas, ¿no? Dentro del grupo de danza para que puedan aprender a escuchar. Porque también a través del grupo de danza llegó una familia, dos niñas nuevas son, totalmente nuevas, que no conocen la iglesia, así. Pero por estar dentro del grupo de danza, sus papás vinieron a la actividad que hubo del Día de la Madre. Y bueno, a mí me ponía muy feliz, ¿no? Porque a través de sus hijas ellas llegaban. Por eso en primera parte quería invitar, ¿no? Si tienen niños, que puedan venir al grupo de danza, porque también es muy importante. En este tiempo, Dios permite que sus niños estén aquí, que estén en la iglesia, ¿no? También agradezco, ¿no? Que mi vida pueda estar dentro de la iglesia, porque cuando yo me empecé a conectar fue cuando totalmente mi vida estaba para mí fracasada, ¿no? Cuando, mm, cuando Dios me encontró, totalmente yo estaba mal. Y tampoco sabía yo que estaba mal, sino simplemente yo pensaba que podía hacer las cosas, pero en el momento que yo fracasé fue cuando volví a la iglesia, ¿no? Y aunque sí es difícil, ¿no? Aprender muchas cosas. Para mí es completamente algo nuevo ser maestra de danza. Por esa razón pido guía, porque yo no sé. Y para guiar a los niños tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Pero también agradezco mucho, ¿no? A mis padres, agradezco a Dios, porque me permite estar dentro de la iglesia. Porque mi camino si está junto con Dios, sí o sí va a avanzar, ¿no? Pero si digamos otra vez tomo mi razón, entonces totalmente veo que mi vida puede fracasar fácilmente. Y también les pido, ¿no? Oración por el grupo de danza de niños y también por el grupo de danza de jóvenes, ¿no? Este tiempo estamos preparando para un concurso que va a ser a nivel nacional. Y bueno, la meta de nosotros obviamente es ganar, pero sí o sí queremos que nosotros queremos. Yo les pido oración por el corazón de los jóvenes más que todo, ¿no? Porque a veces nuestro corazón se va simplemente en ganar, así. Pero esa no es la función, el corazón que tenemos que tener. Les pido oración para que no solo veamos simplemente el ganar, sino el poder abrir más los corazones para que conozcan a Iguayef y puedan incluirse nuevos jóvenes a través de la feria que está viendo. Hoy es el último día de la feria de las universidades. Cuando yo iba a explicar, digamos, a los nuevos e iba a invitarles, se sentían muy interesados, ¿no? Por ser voluntarios, así, ser voluntariados, así. Pero cuando estaban los voluntarios nuevos,
entre ellos a veces hablaban como que hay del grupo de danza ahí, se inscribieron, pero hablaban como que no cuando yo iba al grupo de danza yo me sentía muy aislada así, y yo me podía dar cuenta que los jóvenes que estábamos totalmente no hablábamos con los nuevos, sino simplemente estábamos ahí entre los grupitos, ¿no? Pero por esa razón yo me pude dar cuenta. El día de ayer venía una nueva y le empezamos a hablar también un poco, pero por lo que pasó, entonces como que un poco se cerró su corazón. Y bueno, yo me podía dar cuenta de que nosotros tenemos que abrir corazón, no cerrar corazones. Por esa razón, para este concurso están igual nuevos. Por eso pido oración para que podamos unir el grupo de danza, el mismo corazón, y presentar la danza. Y si no ganamos o ganamos, está bien, no importa, pero ese sería el punto que yo quisiera, más que todo con los nuevos, ¿no? Y eso quería agradecer. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y así los jóvenes van avanzando, ¿no? Conforme a la palabra. También en la fundación tenemos el IYF, y ese tiempo también se está realizando la expoferia y ellos también están experimentando allá ese que tenemos, ¿no? Desafío, cambio y unión. Entonces a través se puede ver ellos como también desafían todo, pueden dar su corazón para participar en estas actividades. Esta mañana también tenemos una presentación, es el Canto de Esperanza, ustedes ya le conocen. Ellos van a interpretar el himno Mi refugio y bueno es alabarte. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
amar. Anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, seguro andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir, porque tú eres mi
Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Escuchamos
de Rusia. En sí ese lugar era casi pura embajadas, había de Alemania, México y también Corea con nosotros, como embajada de Corea sí nos tomaron, ¿no? Pero así viendo esa dificultad el encargado entonces nos dijo, al año les vamos a dar doble así, para que expandan, que tiene muchas cosas así, pero al final, el primer día solamente estuvo la embajada de Rusia, ¿no? Y se fue. Entonces nos dio esa parte más. Al final tuvimos 2 stands así para poder promocionar todo lo que es IYF. Así trabajó Dios también, ¿no? Y vamos a ver un resumen de esa expoferia. Ese tiempo los voluntarios apoyaron bastante allá. Todos estaban contentos. También Dios le cubrió muchas dificultades también que hay siempre en cualquier evento, hermanos. Vamos a ver ese video resumen de la expoferia.
se sumen de Expoferia. Apoyemos siempre a los jóvenes hermanos. Y esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro siervo, Pastor Andrés Lim. Él nos compartirá la palabra en esta mañana. Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar el libro de San Juan. Si usted tiene la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 8, desde el versículo 31. Voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, hermanos. San Juan, ¿no? El libro de San Juan, el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Sí. Y todos se encontraron, voy a leer. Ya encontraron, voy a leer, hermanos. San Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no pueda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, e hizo esto. Kinekipta ukastit yosawa Jesús astupana karoksanwa chakpachansat yosaja aukimaspa ukaja Napachetek arinaka palki ukaja hupatakwa palaski aritap laikusti ukamaraki arina aukipatap laikuraki ukampisa nayaja kuntek chiqaki ukwa sista humana kasti haniwa yaosapkistati kitis humanakta ipit hucha uñachtaitaspa
kunateja chiqaki uka nayaja arstja kunatejan yaoskta kititej diosam kiki ukaja diosam arunakapja istiwa ukampis humanakajani diosam piptati ukatpi diosaja arupjajan istaña munaptateja judío nakaja ukjarok sarakiwa chiqak wasasipksma humateja samari tanus tuas ukamaraki qana ñanqa ajayu naydakitawa Jesús atisarakiwa haniukuna ñanqa ajayuktsa kuntej nayaj lurta ukaja aukijana hach'anchañata patakiwa humana kasti hisk'achap gestawa haniu nayaja hachaña thaqti ukampisa hach'aña thaqti ukampisa mayniwa nayana hach'añaja taqi hupawa chiqpacha uñjaraki hanakwa sapsma kititeja nayana arsuta jarjama kuna lurki ukaja haniu kuna pachasa hiukaniti judío na kasti ukjaroja sapjarakinwa hichawa yatipja ñanqa ajayunitama abrahamaja ukhamaraki ma profeta kasa sa hiwapjewa humasti arstawa kititej nayana arsuta jama kun luraneja haniwa kunapachas hiukaniti sasa humasti abraham aukisata huk'ampismati hupaja hiwiwa profeta nakasa hiwararakiwa humaja kitita masa amuyasta Jesús ukjarok sarakiwa naya pachpateja hach'achasija hach'ar tukutajaja haniu kunatakisa walikaspati ukampis kititej hach'a kankaña churitoja ukja aukejawa kitiruteja humanakaj diosajawa sapta uka pachpa hupasti yao sapta uka judío nakaja Jesús saja sanwa humana kataj chiqpachay t'apta ukaja sapsma ukamarjama uka nayana chiqpachi discípulo nakapa tukupqta judío nakaja Dios saruja yao sapjeja para kaja tatitun aruparoja yao sapchej Jesús parlan judíos wan chay judíos ka creen ko imapi creen ko paykuna paypin imanita munan chayta paykunapi creen ko entienden kichishku kayta judíos ka Dios ta cinco campos Dios pa palabran imapi paykuna creen ko paykunapi paykuna yapi creen ko paykuna kama parlasanku kay quinza chunka iskay niyo hasta pisqa chunka isq'uniyo kama qankuna atinkichis tarita sumaqmantapuni imatachis imatata rinkichis kaypi Jesús parlan
Qankuna riqsinkichis chay chaqakaqta y chay chaqakaqta qankunata librasonqachis. Kaypini riqsinqanku chaqakaqta, chay chaqakaqta libre ruwasonqachis. Chayrayku Jesus parlan judiosta, judíos watasqa kasanku. Chayrayku paykuna riqsinqanku chaqakaqta, chay chaqakaqta libre ruwasonqachis. Jesus judiosta qhawarispa paykuna watasqa kasanku. Judíos Jesusta uyarispa kinsa chunka chihiyninpi nin paykunata kutichirqanku. Ñuqaykuqa Abrahampaq miraynimanta kayku, manata hayk'aqpis mayqinpaq wata runasninchu karqayku. Imamanta qan nisanki kacharichisqa kanaykuta nispa. Judíos riqsinku Diosta yachanku Diosmanta, riqsinku Diospa palabranta. Jesus judiosta parlaspa judíos nima entiendenkuchu. Judíos parlaspapis Jesus mana chaytaqa hap'iyatinchu. Chay iskaymanta contradicinku. Jesus imanarqata judiosta qankuna kay chaqakaqta riqsispa chay librasonqachis. Judíos kayta uyarispa imaninkuri ñuqayku Abrahampaq miraynimanta kayku, ni hayk'a ñuqayku pipaq kamachipis karqaykuchu nispa. Jesus qankunata nisunkichis kamachis kankichis nispa, pero judíos ninku mana ñuqayku hayk'aqpis kamachischu karqayku ninku. Entiende atinkichichu qankuna kayta? Entiende atinkichichu? Qankuna allin entiendenkichis kayqa allin kasan. Jesus kayta uyarispa qankunata nisunkichis mana esclavo kasqaykichista. Kinsa chunkata wayuqpi nin Jesusqa paykunaman nirqa chiqatapuni niykichik tukuy huchallikuqqa huchaq wata runa kaypi imatataq nin? Tukuy ima huchaq ruwaqkuna paykuna kanku esclavo huchamanta. Paykuna judíos kanku huchallikunkuchu manachu. Jesus nisan qankuna esclavos kankichis chaqakaq parlaychis, pero judíos kayta uyarispa mana ñuqayku esclavoschu kayku nispa hina parlasanku, hinata paykuna parlanku chaqatapunchari. Ari qankunachu chaqakaqta riqsiwaqchis, chay chaqakaqqa qankunata libre ruwasonqachis, watarasonqachis, llamalluqsinkichis y waq kawsayta apankichis. Judíos kayta uyarispa, kay chiklayta uyarispa, paykunaman mana uyarinkuchu, mana umamayaykuchu, mana ima palabratapis Jesusmanta paykunaqa uyarinkuchu. Astawan ñawirispa sapa chiklayta chaypi qhawariyatinchis. Jesusqa manchayta apuni nin chiqakaqta, imatani? Chiqakaqta payqa nin. Kunan qhawariyasunta kinsa chunka tawapi imantachu Jesus nin pichus hucharikuqqa payqa esclavo huchamantani. Imanita munankay? Mana ñuqa hucharikuy munanchu, pero hinapis hucharikun. Imanita munankay? Ñuqa dueño kani kay maki. Kay makipiq patakasan? Qankunaqtachu? Ñuqa pata Pastor Andrés Pata kayqa. Ñuqa dueño kani kay makimanta. Ñuqa makita uqhariyatini. Ñuqa makita aysariyatini, ima hap'iy munani chaps kay tasata hap'iyatini, kachariya munani, kacharini. Charayku ñuqaypaq maki kasqarayku. Kay maki dueñuyuqchu? Pastor Andrés. Charayku ñuqa ruwayatini imatachus munani ruwayta chayta. Pero wakin kuti, wakin runas imataninku? Kuti ninku ñuqa Cuscoman rirqani visitaq chaypi parlarispa seminario bíblicopi. Tuta wayna umaqt'a chimpaykamuwarqa. Ñuqa maestro iglesiamanta kani. Ñuqa presidente kani tukuy universitariosmanta. Payqa rasonniyo hatun karay runa q'achamaqt'a rasonniyo kaspina. Pero pay predikayta uyarispa qallaykamuwarqa. Chanta pay niwarqa, Pastor, ñuqa aska ch'ampawan kasani.
punchaynimpi ñuqa presidente kani tukuy universitarios pata iglesia ipita maestro kani jóvenes pata ñuqa kay palabrata yachachini pero ch'isinri tuta wasiman kutirispa cuartima yaykuni cuarti wisq'aykuspa chaypi computadoraypi qhawarini chaypi videota millay ruwanasta qhawani tukuy tutanpi ñuqa mask'ani chayta qhawani ñuqata hina huchallikuni ñuqa maestro kani presidente tukuy universitarios pata kani pero hatun ch'ampa tutayaqti kasan kay maki automático kayqa imapaq kay maki sapitalla maki puriykacha computadorata hap'irichin pitaq dueño kasha kay makimanta kay makiqta pitaq dueño kasan pero kay uyarinchu manachu payqa pornografía chaymi lay imaykunasta qhawaymunan mana munan chayqa mas ruwananchu tiyan piqpata kay makiri esclavo chay munaymanta chay video qhawanamanta esclavo chayta Jesus parlasan qan huchallikunki qankuna kamachis kankichis mana ñuqa kamachichu kani hinata nisanku qankuna huchallikunki chayqa huchastapas kankichis pita hucha ruwaymuna mana munanchu mas ruwaymunananchu tiyan qankunaqa esclavos kankichis mana imaynamanta ñuqayku esclavos kaykuman hinata parlasanku chayta qankuna entiendeyatinkichis kunan waqamasis hinata Jesus parlarqa qankuna esclavos kankichis huchasmanta mana esclavoschu kayku hasta urapi ñawirispa 15 chunka soqtayuq chillaynin qhawarisun chayrayku churinchus kacharisonqacha chayqa chiqamanta kacharichisqapuni kankichik qankuna Diospaq wawawan tinkunki chayqa kaypi Jesucristomanta parlasan sichus wawan qankunata kacharichisonqachis chayqa chaqatapuni qankuna kacharichisqa kankichik Jesus hinata parlasawanchis hinata apaykachammunasawanchis chayqa kaqta yachananchikpa kay chayqa kaqta yachaspa ñuqanchis huchamanta kacharichisqa kasunchik hina lluqsisan ñuqanchis mana huchallikuyta munanchikchu kanpis hinapis huchallikushallanchispuni kay chayqa kaqta yachachispa qankuna esclavos kankichis kunanqa pero qankuna uyarispa Diospaq wawanmanta imata Diospaq wawan ruwanqa kacharichiwasun huchamanta esclavo kani nin mana munanichu huchallikuyta mana hinamanta ñuqa kawsay munanichu mana ñuqa kay llakikunasta munanichu mana kay miseriapi tiyaymunachu kay chayqa kaqta yachaspa salvaway ñuqa munani kaymanta lluqsiyta kay kawsayniyqa manchay huway kay phuti kay kawsayniyqa usuna kayta yachan chayqa chaqatapuni chaymanta lluqsinqa charayku Jesus kunanpis Jesus judíos kunata parlaspa qankuna qhawayatinkichis imata munan Jesus poqemasis munan urquyta munan kacharichiyta libres kanankupaq kay Diospaq gracianpi kawsakunankupaq pero judiospaq imata hatun ch'ampa kasan judiospaq mayqanta hatun ch'ampa kasan mayqanta ch'ampa kasan paykuna t'ukurinku paykuna t'ukurinku mana esclavos kasqankuta hina yuyaykachanku paykunaqa charayku 15 chunka ugniyuq chillayninpi ñawpaqta ñawirispa kaypi nisan Jesus nirqa judiosman creenankuta imapi paykuna creenku paykunaqa paykunallapipuni creenku Jesus chay kamachina kasqankumanta chay esclavitudmanta urquymunan manima esperanzapis paykunapaq kanchu pero mayqanta hatun ch'ampa judiospata kasa paykuna mana paykuna Jesuspaq palabranpi creenkuchu imapi paykuna creenku paykuna yuyayninpi creenku paykuna uyarinku t'ukuyninkuta chaypi hinamanta kay chillaypi hina parlasan qankunachus uyariwaqchis churinpaq rimayninta churinqa libra sonqachisnin
pero paykuna uyarinkuchu manachu imata paykuna uyarinku paykunaqa rimayninkuta tukuyninkuta yuyayninkuta chayta paykuna uyarinku kinsa chunka qanchis niyuqpi ñuqa yachani Abrahampaq miraynimanta kasqaykichikta chaywanpis qankunaqa wañuchiwayta munasankichik nisqayta sunquykichikpi mana hap'ikusqaykichikrayku Jesus kuna imata parlasan judiosman qankunaqa Abrahampaq miraynin kankichis hinapis qankunaqa wañuchiyta munasawankichik ñuqata wañuchiy munasawankichis chaqatapuni hinachu qillqasqa kasan manachu wawqimasa imarayku wañuchiyta munan paykunata palabranqa mana hap'iyatinchu mana payqa palabran hap'iyatinchu charayku wañuchiyta munan payta chaqapuni chari kunan judiosqa Jesusta wañuchiy munasankuchu kunan parlarispa kinsa chunka juniyuq kinsa chunka iskay kinsa chunka tawa phisqa suqta qanchis ninkama ñawirispa Jesus imata nisaq qankuna ñuqata wañuchiy munasawankichis mana qhawayatinichu palabrayta qanqa mana palabrayta aceptankichu nispa chaykama uyarispa judiosqa munanchu wañuchiyta Jesusta kunan munanchu wañuchiyta kaypi qillqasqa kasan hina kunan paqari mana sino atikunchu ma entiendachiyachanichu kunan judios wañuchiy munasankuchu Jesusta kunan parlasan hinatapis ñuqaqanta wañuchiy munani nispa hinatachu parlasan manaraq hinatachu parlan Jesus imatataq nin judiosman qan wañuchiyta munasawankikuna paykunaqa niraq sientenkuchu paykunaqa imata ruranku parlarispa mana paykuna entiendaymunankuchu esclavos kasqankuta imaraykutaq qan esclavo kasqaykuta ninkiri mana entiendaymunankuchu chayta Jesus chayta qhawaspa judiosta imanin payqa kallpachakusan wañuchiyta munawaspa ñuqata hinata paykuna parlarisanku entiendeyatinkichikchu chay niqta chaqatapuni judiosqa kunan nichus paykuna imatapis ninku wañuchiy munasqankuta kunan qhawarisun kaypi kunan ñawirisun phisqa chunka hisq'uniyuqpi tarinkichikchu kay tukuynin chillayninpi qhawarisun khusqa ñawirisun qankuna ñawiriyatinkichikchu iskay kinsa chaypacha judiosqa rumista uqharikurqanku Jesusta ch'anqaykunankupaq paytaqri paykunamanta pakaykukurqa templomantataq lluqsipurqa kay phisqa chunka hisq'uniyuqpi judios kunan imata ruwarsanku rumista hap'ispa imata paykuna ruwaymunanku Jesus wañuchiy munanku ima chiklaypi Jesus parlarqa qankuna wañuchiy munasawankichis nispa kinsa chunka qanchis ninpi paykuna niraq entiendeyatinkuchu niraq rumita hap'irqankuchu makinpi nitaq munankuchu ch'anqaykuyta Jesusman parlashllapa paykunaqa imarayku parlasanku esclavos kayku nispa imaraykutaq Jesus hinata pana ñuqayku esclavoschu kayku ñuqaykuqa Abrahampaq mirayninmanta kayku ñuqayku Diospi creyku imata parlasan nin payqa supaypaq wawasninta kasqaykuta hina paykuna parlarisanku chaqatapun chari pero Jesus kay kinsa chunka qanchikmanta pacha imata parlarqa qankunaqa wañuchiy munasawankichis kunan judios ma entiendeyatinkuchu hayk'aq paykuna entiendenku kayta phisqa chunka esq'uninpi chaypi yaykuspa paykuna chaypi rumista hap'irqanku chaypacha judiosqa rumista uqharikurqanku Jesusta ch'anqaykunankupaq paytaqri paykunamanta pakaykukurqa templomantataq lluqsipurqa phisqa chunka hisq'uniyuqpi chaypi judios rumista hap'irisqa manchay phiñasqa kasarqanku ma awantayatarqankuchu Jesucristuwan parlarispa paykuna chaypi rumita hap'ispa Jesusman ch'anqaykuy munarqanku Jesusta wañuchiy munarqanku
Jesús chaymanta ayqekurqa chiqapunchari wawqimasis. Kunan paqarinpi imata ñuqa kaywan parlaymunani qankunawan wawqimasis. Ukuti ñuqaqa visitamurqani Argentinata. Kay palabrata compartispa retiro karqa kunanya chaykashan. Niraq predicasaspa palabrata tiyan presentaciones. Chaypi karqa danzas, tusuykunas, tukuy imaymana presentaciones. Pero uyarispa uqtakiqkuna chay takininta uyarispa sonqoyta paykuna kuyuricharqanku. Chayqa mosuq p'unchay sutiyuq kasamana yachanchqankuna uyarinkichis manachu chayta Nuevo Día nisqa. Bolivia kikin Canto Esperanza hina paykuna takirinku. Paykuna charanguta sampoña paykanchu kena, guitarra kikintapuni paykunaqa takirinku. Chayta uyarispa Bolivia kikin nispa ñuqa qhawarirqani. Chantapis paykunaqa bolivianos kanku kuraqninmanta. Chayta uyarispa sonqoyta paykuna kuyurchirqanku. Hinata Boliviamantaqa. Paykunaqa fotorqukuymunarqanku ñuqawan expositor ñuqa karqani chaymanta. Ñuqaqa manta takiyta uyarispa manchayta punimunani imaynamanta qankuna chika k'acha takirinkichis paykunaqa uqmanta uq mana ñuqayku imapis kaykuchu nirqanku. Kay wawqiqa payqa llank'aq hinamanta paypis hinama llank'akuq ma tiempo kanchu ma hamuyatiykuchu. Pero sapa uqninmanta hina chay wawqimasis parlarisarqanku, pero p'unchay iglesiapi siervo niqta pastor Gabriel Kim niqta payqa wahyasqa paykunata qallarininpi payqa uyarispa paykunaqa uqlla ruwakurqanku tantaykukuspa. Uqlla ruwakuspa mana allintachu takiq qallarininpi. Mana creykichischu kayta wawqimas imarimanta qankuna ma allin takiwaqchiri presentación paykuna sumaq takirirqanku, pero paykuna testificasarqanku mana ñuqayku allintachu takiq nispa mana paykunaqa mamaqanakunku, phiñanakunku, ñuqa paykunaman waturini. Imaynamanta qankuna kayna k'acha ruwankichis? Siervo ñuqaykuta niwarqayku. Ñuqaykuqa siervo simillanta uyarispa, chayta uyarispa ñuqayku ruwarqayku. Kunataq mana creatikuchu ñuqayku ma imapis kaykuchu, pero paykuna uyarisllapi imata paykuna uyarirqanku. Siervoqta Pastor Gabriel Kingmanta payqa sumaq yachan takikunamanta. Diosqa palabranta sumaq pay yachan. Chaqapunichari. Mana takinchi, pero uq tiempo Pastor Gabriel Kim secundariapi kasaspa kuraqkaq wawqiwan kasarqa takinaspi. Payqa uchikanta riqsin yachan. Diospaq siervo imata yachan? Palabrata. Diospaq sonqonta. Pay imata yachari? Takiqpis kachun. Tusuqkunapis kanchu. Negociantepis kachun. Chay wawqi imaynatataq Diospa bendicioninta hap'inqari chayta yachan chaqapunchari wawqimasis. Dios man imata gustan? Dios imaynamanta bendiciyatin chay gruputa, chay wawqita yachan Diospaq sonqonta. Hinamanta uqmanta uq paykuna hina parlarirqanku. Matanirqanku ma tiempo kaqchu negocio llank'anay, manatikunchu ensayaypis hinata nispa paykuna parlarirqanku. Pero Diospaq siervon iglesia parlarispi, chayta hap'ispa, chayta uyarispa, chayta hap'ispa sonqonpi paykuna waqicharqanku. Pastor hinatanin, chaymanta pacha paykunaqa chayta uyarispa parlarqanku. Paykuna nirqanku, Diosita chaymanta, tukuy imaymana situaciones dificultades tiyan paykunaqtapis, hinata pastor nin. Chay palabra niqta avanzaspa, chanta Dios kicharisqa kunanqa. Mana kunanqa yuyarqankuchu. Hinamantapis sapa instituto mayaykusqanku allinta ruwarinanku. Qallarinipi hinachu karqa. Pero qhawaspa imayntachus Dios chayta kichasqa Dios llankanchu. Paykunaqa astawan munarqanku. Kunanqa chayta yachaqaspa paykunaqa chay Grupo Nuevo Día presentakusanku.
wawqi mas chayta uyarispa imanata paykuna qhawarinku retiro chay p'unchayqa retiro nacional Argentinapi karqa pero ñuqaqa discotecapis kama hina karqa tukuy chaypi sayarirqanku tukuy t'aqllarisarqanku t'aqllarispa chayta sumaqtapuni sunqunkuta kuyurichirqa kunallan participayku reunión ministros Perupi chay grupo chayamullantaj tukuy tutantin paykuna presentakurqanku kikillantataq iglesiata Perupi tukuyta kusirichirqa tukuy sayarispa tusurispa kuskas t'allarispa chay sunquykuman yayku sunquykuta kuyurichiq wawqi masipatapis paykunaqa hinamanta uyarispa iglesia rimayninta siervoq siminta paykunata nimapas kanchu mana sunqunku karqachu llank'ana negocio mayan sayay munarqankuchu mahami munarqankuchu imanamanta hina ruwankuri ñawpata Diospaq ñawpaqinpi qhawarispa iglesia ñawpaqinpi imantachu Dios hina hatunmanta paykunata paykachasqa kaypipis kikillantataq wawqi mas ñawirinchis Jesús pitaq parlasani pikunaq chawpinpi Jesús parlasan Jesús judíos chawpipi judíos papalas imana chay judíos karqanku chay judíosqa paykunallapi creejkanku imanayta munan kunan paqarinqankunapis qhawarichis wasiykichisman kutirispa wataqmanta ñawirichis kinsa chunka hunita kinsa chunka isqayniyuqta kinsa chunka isqunninkama ñawirispa chaypi tarinkichis Jesús pay chaypi parlay munasan yachachiy munasan Diospaq palabranwan chay esclavitudman lluqsinankupaq chay supaypaq apaykachimanta lluqsinankupaq chanta paykuna kawsanankupaq feynekta Diospaq gracianekta pero kinsa chunka ugniyuq chillaynima kay phisqa chunka isq'uniyuq chillayninpi chaypi judíos paykunapi creeshanku paykuna arininkuchu manachu Jesuspaq palabranman niyuq palabra paykunaman sunqunman yaykunchu kinsa chunka ugniyuqmanta pacha Jesus palasallampuni chaqa kaqta yachankichis riqsinkichis chay chaqa kaqta qankunata librasunqachis huchamanta esclavos kanchayqa ñuqayku mana esclavoschu kayku ñuqayku Abrahampaq miraynimanta kayku nisanku ari qankunaqa Abrahampaq mirayniman kankichis hinapis qankuna ñuqata wanchimuna sawankichis nispa Jesús nisarqa paykunaman niyuq palabra paykuna sunqunkuman yaykunchu Jesús judíos ñuqa secundariapi kasaqti ñuqa riqsini kay iglesianchista qankuna kikin mana yachanichu qankuna imanamantachis kaynaqman chayamunkichis kuraq kaq wawqi hisq'un wata kuraq ñuqamanta pay kasan ñuqaqa wawanpis huch'uy wawanpis kayman hina kuraq kaq wawqiqa tataypis kanman hina kuraq kaq wawqi riqsirqa kay Pastor Gabriel Kim kay evangeliota predicasqa Pastor Gabriel Kim niqta kuraq kaq wawqi riqsin payqa compañero colegiomanta karqa kay evangeliota uyarispa kuraq kaq wawqiqa entiendepurqa kay evangeliota entiendespa payqa munarqa tatay mamay wawqisni suk'akaqkunasni kay salvacionta hataripachunku ñuqa hinani haqay tiempopi kuraq kaq wawqiqa salvación tapispa tiyasarqa Seulpi sapan tiyasarqa pariente wasinpi chaypi pay tiyasarqa kuraq kaq wawqiqa munarqa estudiayta ñuqayku suqta kayku kuraq kaq wawqiqa suqta kaq ukupi estudiayta munan kuraq nimanta ma estudiay munankuchu secundariapi notantapamuspa kuraq kaq wawqi estudiaq sumaqtapuni ñuqaykuri ma munarqaykuchu estudiayta astawan tataykuwan campupi charpaspa hallp'ata allaspa chay astawan allin kaspinarqa trabajaspa llank'arispa qullqi ganay munarqayku
Pero chay wawqi secundaria manta grado kuspa no tan manche patapi karqa uninka lugarpi iskayka lugarpi tukuy colegio manta kasarqa mana aula llamantachu chanta payqa notata manche patakata pamorqa chanta paynarqa universidad ma yaykuy munani nispa tata chayta qhawaspa lik'irpaytawan choqarqa kan universidad ma yaykunki chay kay ukaq kay sulk'asniyki manata estudianqanku mana nispa nerqa kuraqqa wawqi hinamanta mayaykurqachu universidadman payqa masqarqa uhinamanta chaypi estudiaspa payqa estudiay munarqa manataq pipis karqachu pita qullqiwan payman apoyananpaq tatas nipata mana karqachu kay colegiopi payqa tarirqa Pastor Gabriel Kinwan chaypi evangelio yuyarispa chaypi pay salvación tariparqa hayk'aq pay salvación tariparqa payqa yuyarikun ñawpaqta imata munankichis qankunapi salvación taripankisi salvación hayk'una qankuna tariparqankichis ñawpaqta ima lluqsin wawqi masis ñawpaqta ima munankichis qullqiwan kaytachu munankichis imata munankichis tatay mamay familiay chayqata punchari kay evangeliota uyarinankupaq hinamanta wawqiqa orarqa Diosman payqa tiyasarqa llaqtapi haqay tiempopi tatay mamay chaypi tiyasarqanku campopi agriculturapi paykunaqa hallp'ata llank'aspa tatashni mana yachanichu imanamantachu ñuqayku Seúl Corea llaqtaman risqaykuta kunan ñuqa yuyarikuni kayqa uk milagropis kaman hina chaypi ñuqayku trasladakuyku chanta chaymanta pacha wawqi masiykuraqa chaypi ñuqata niwarqa imapaq ñuqata insistiwarqari Andrés hamuy niwan mayman sinakarqa iglesiaman chaymanta pacha payqa insistiwan campopi tiyasaspa imanamanta insistimakarqa karupi pay kasarqa pero capital Seúlman chayaspa Carito Campis iglesia kama pero chay llaqta ukhullapita kasan hinamanta kuraqqa wawqi insistiwarqa hamuy iglesiaman ñuqa yachani karaqta intermanuypata chayrayku payqa sábado niwaq culto estudiantes pata tiyan nispa sábado hamunayki tiyan pastorantes ari kuraqqa hamusaq nispa hinasu aymunani pero materqanchu imata ruwanku fin semanapi estudiantes pukllanku wawqi masiswan ñuqapi saqay tiempopi yachaqani billar pukllayta hinamanta wawqi masisniwan billar pukllarsakani sumaq pukllarakani hinamanta kuraqqa wawqi wakiamuwan imata nispa niwanpay wakimuspa hamuy iglesiaman chayqa ma uyarimunarqaniñachu ma munarqanichu riyta pero yachani kuraqqa wawqi phiñakunantay mana chayqa allinchu kaspinan kawsaynipi chaypi sábado micropi trenpi hinata ñuqa chayaqkani estudiantespa cultuman chayman chayaspa mana ima yachankuchu bibliamanta hinapi llesillan chayaspa iglesiaman maestro estudiantesmanta San Mateo Pisqa t'aqaypi chayta ñawirisun hinata paykunani kunan hina wakin kaq estudiantes sumaqta sinu yachaspinanku paykuna sumaq bibliata masq'arispa apaykachaqkanku zatu tariqkanku chaymanta ñawichis uq chikllanitis kay chikllani hinanaq kanku paykuna ñawirita qallarisankuna ñuqa nipuni matariyati nichu maypitaq San Mateo maynaqpi kasan nispa matariyataqchu kani manchay phatu kanpis bibliaqa nitaq ñuqa allin ñawirikchu kani ma interés nikaqchu maypi San Mateo maynaqpi kasan nispa masq'aq kani nitaq kanchupi iglesiapi kaqchu masi watirinaypaq astawan qhipapi ñawirisanchikuna chaymanta pacha masq'arispa ñuqa maña chaymusan ñuqa mashk'ashalla nipuni tarishanichu
manchayta p'enqakuq kani p'enqaypi kaq kani q'ayantintaq sábado p'unchaypi ñuqa ñawiriq kani titulullata Génesis mayniqpi kashan Génesis Éxodo mayniqpi kasan hinata rato mas k'anaypaq hinata chanta sábados nin chayman chayaspa imata uyarinchis iglesiapi wawqi estudiantes waynas wawqi masis paykuna uyarinku Jesucristo Salvador kasqanta Jesucristo yachan imaraykuchus kay pachaman hamusqanta Jesucristo imarayku cruzpi wañuri mana ñuqa nima chayman yacharqanichu ñuqa uyariq kani maestroman Bibliata kicharin chaymanta San Mateo maskan San Marcos Lucas San Juan maskarin chanta pay chaypi nisawayku Jesucristo kay pachaman hamun pay wañun huchas ninchis rayku Jesus pataka mayma huchampis karaqachu payqa Diospaq churin kashanpis chayta pay parlarispa ñuqa chaypi yachaqarqani iglesiamanta congregaspa Unchay pasaspa tiempo pasaspa maestro estudiantes pata niwarqa Andrés entiendenayki kama Bibliata chaypi Diospaq palabra kasan tukuy ima kay qillqasqa kashan chayqa Diospaq palabra entiendenkichu ari maestro nispanaq kani chanta pay watuwarqa Andrés qampata huchayki kanchun ari huchay kan ñuqa asqa kuti huchallikuni huch'imanta pacha ñuqa huchallikuq kani hinata watuwan Andrés qampata huchayki kanchu ari tiyan huchay kaypi nisan qhawari huchayki kaqtin wañuspaq maymasinki qanqa infierno ukhumanchu wiñay kawsaypasinki mana ñuqa chaymas rimunanichu maestro ñuqa yachani asqa huchay kasqanta pero imaynamanta ñuqa mana infiernoman yaykuymanchu imaynatata hanaq pachami yaykuyatimari chaypi pay ñuqaman parlasawarqa chay maestroqa chay estudiantes pata chay maestro yachaqaqkunata kicharispa tukuynaqpi Bibliapi qhawachiwaq chantapis pay niwaq imaynamantachus Jesus wañusqanta Jesus kay pachaman hamun payqa Diospa churin mana huchayuq imarayku pay wañunri marayku pay wañun huchas ninchisrayku ñuqanchis wañuñanchis karqa pero Jesucristo Diospa sonqonta hap'ispa Dios ñuqanchista munakuanchis charayku Jesucristo ofrenda hina payqa chaypi wañun payqa sapa sábado congregas kani domingopis seminario bíblico karqa chantapis ñuqa participaq kani imarayku ñuqa kani ñuqa munarqani imata munarqani ñuqa munaqchu kani rita mana kuraq kaq wawqi Andrés yamusankichu ari risaniña nispa niraq wasimanta lluqsanipischu ni simunanichu pero payqa insistisiallawanpuni chanta chaypi participaspa reunión estudiantes pata ñuqa chunka qanchis niq watayuq kasaspa chanta chunka pusaqniyuq watayuq kasaspa chaypi karqa uq wasi retiromanta chaypi mayu karqa chay mayu kantupi ñuqayku chay camping ruwaq karqayku qankunapis campingpi wakinkita puñunkichis chaqapunchari ñuqa asqa kutita uyarini qankunata ukurichis chayta chunka tawayuq watayuq kasqaymanta pacha chaypi hermano invitawuq iglesiaman chayaspa chanta chunka phisqa chunka suqta chunka qanchis chunka pusaqniyuq watayuq kasaspa hayqa wata karqa asqa watata ñuqa reunión estudiantesman culto domingo seminario bíblico tukimataña yuyacharqani chay maestro hamunqa kayta sino parlanqa Bibliata kicharin chayta niwanqa tukimataña ñuqa umayman churarqani pero watuwa huchayki kanchu Andrés ari huchay tiyan nispa niqkani huchayuq kaspa mayman rinki infierno kuman infierno mas ritachu munanki mana munanichu pero sonqoykipi hucha tiyan ari huchay tiyan hinata
Aska watata iglesiaman congregaspa. Hayk'a kutita Diospa palabranta uyarinkichis wawqimasis. Aska kutita uyarirqani. Aska kutita uyarini. Chunka pusaqniyuq watayuq kasaspa Zetiru karqa Coreapi chaypi uyarispa maestro chay yachachiq hinata ñawpaqtimantachu niwaqkayku Jesucristo wañusqanta Bibliata qhawarichispa Jesucristo wañun cruzpi nira wañusaspa Jesucristo imatataq nin umanchishman chayta churanchishña Jesucristo imata nin niraq wañusaspa cruzpi tukusqaña puntasqaña nin imanita munan ñuqa astawan sumaqta maestromantapas parlarkani aska watasta ñuqa kayta wirarkani chayta pay watuwan allintachu entiendanki ari nispa Andrés qampata huchaykanchu kunanqa manaña huchaykanchu narqani niñachu huchayki tiyan imaraykutaq ma huchayki kanchu Jesucristo nin cruzpi wañuspa hinamanta tukuy hucharnichista allin huchan watasqayki Andrés nispa kunanqa qan llullakunki chayqa huchachu manachu huchaykunki chay nichu kunan huchaykusaq chayqa tiyan huchay watamanta kinsararqanitaq manaña huchaykanchu Jesucristo wañuspa tukuy huchasnikita allin huchan manaña huchakanchu kanchu manachu manaña kanchu pero uk semanamanta qan llullakunki huchaykunki kanchu huchayki kallanpuni huchayqa imanamantama huchaykamanchu nispa nirqani ay Andrés aska kutita hina kasarqani uyarini sut'itapuni uyarispa sonqoypi mana yaykuqchu llullakuq kani wañuchiq kani imanamanta ma huchaykamanchu tiyan huchay ñuqa saqra runa kani ma entiendayachiqchu kani yachachiwasqanta qankunapi chayta hinatachu pasankichis pero hermano iniciallaupuni Andrés maypi kasanki reunión estudiantil pi ari nispa ñuqata apansisani mana Bibliata yachaqchu kani nitaq mask'ayatachu kani ima librichu Bibliapi tiyan chayta pichus Jesús kasqanta imaraykuchu wañusqanta imaraykutaq salvawarqa imarayku ñuqata munakuwarqa ñuqanchista pero chunka pusaqniyuq watayuq kasaspa ñuqa chaypi uyarispa tukuymata ch'isiyayninpi chay tutakama mana arini atarqanichu kacharisqaña kasqayta huchamanta ma creataqchu kani uyarisllapa Jesus wañun huchasniyrayku cruzpi wañuspa allin huchan tukuy huchasninchista chaykama arini ataq kani pero huchallikuspa manaña kanchu kuranqa chaykamalla huchallikuspa wataqmanta huchasapa uktawan hina ñuqa hina paraq kani hina niq kani chay tuta qhawarispa campupi hanaq pacha qhawarispa chay chika estrellas lliphirisan estrellasta qhawarispa hinallamanta ñuqa hayk'a estrellasta tiyan yupayatinkichu Andrés imanamanta yupayman chay chika estrellastari a ver yupay niwaq iskay kinsa pachaq chay chika estrellas chayqa punchari chanta pay niwarqa pitaq ruwan chay ch'askasta qallariyninpi chay qhawakuqkunallata payqa watuwarqa Bibliata pitaq ruwanri Dios ruwan kay estrellasqa mana yupayatinchikchu chay estrellaqa lliphirin estrellaqa chayqa punchari chay ch'aska lliphirispa lliphirin chay hana pachapi lliphirin estrellasqa killa k'anchanchu wawqimasis killapis k'anchan killanichu k'anchan mana ch'askachu killaqa killaqa intimanta hap'ispa hinata lliphirin killaqa intiqa k'anchanchu manachu k'anchan k'ancharin hanaq pachapi hayk'a estrellastaq tiyan
qankuna chayta tukurichis hanaq pachapi ñuqaqa hinata watuwarqa chaypi tiyan askha estrella mana chay ch'askasqa hina churasqachu kasun chaytapis Dios ruwan Dios chayta ruwan chayqa chay tukuy huchasninchista Jesucristo churinta kachamuspa chimpuchayachin kutillata wiñaypaq wiñayninpaq pichayatinchu manachu atin pichayta ari hinata parlarispa hinata payqa nisawarqa uyarispa chay palabrata chay sonqoyman yaykun chaypi ñuqa creyta qallarirqani Diosqa hatun atiniyuq tukuyman ruwayatin imaraykutaq huchasniyta llimpuchayatinmanchu wiñaq kawsayninpaq chaypi ñuqa creerqani uyarini hinamanta salvacionta taripani uyarispa ugnitapis Abraham Lincoln presidente de Estados Unidos mata riqsinkichu kunanqa mana ñay Abraham Lincoln paypaq mamanpis cristiana kasqa mamanqa munarqa wawan cristiano kananta munarqa creenanta Diospi hinata parlarispa wawan creenchu manachu wawan mana creenchu maman tukurerqa imaynamanta waway creatinman Diospiri Dios mana uyarimunarqa wawanqa ma uyarimunarqachu chanta p'unchay mamanqa tukurerqa patiumpi jardinninpi chaypi payqa tarpusqa mujusta churasqa y wawanpaq sutinta churasqa mujuman Abraham sapa mujuman Abrahamman churasqa tiempo pasaqtaymi t'ikaririn chay t'ika k'achitu pero chay imaynata kashan chay mujutaqa sutinwan churasqa chay Abraham tukuy imaymanamanta t'ikarisqa p'unchay wawan chamusqa mamay qhawari k'acha t'ika nispa nirqa suti kikin Abraham nispa mamanta nirqa imarayku hinari nispa nirqa kayqa casualidad cha imaynamanta hina mamay kanman karqa suti ima t'ikarinmanchu ma creenichu mana waychanchu chayqa hinallata p'unchay hinallata rikhurin nispa maman nisqa nipuni creenichu mamay kayta imaynamanta kay t'ikarinmanri tukuy imaymana color sutiwan pita kayta ruwanri nichu qan kayta mamay ruwarqanki mana ñuqa imatapis ruwanichu hinalla t'ikaririn nispa maman nirqa creenchu manachu chayta ma creyatinchu hinata mama nirqa hinallamanta kay t'ikasqa rikhurinqanpis nichu creyatinki nispa pita kayta ruwanri mamanta nirqa kay pachapi kay hanaq pachapis ñuqanchispis astawan ch'ampapi kay t'ikamanta kasan sutiyki kaypis rikhurin pita kayta ruwanri pita kanpichus kayta ruwaqqa nispa kaytaqa pi ruwanri Dios kayta ruwan Dios ninchis dueño kay pachamanta kayta ruwan hinata payqa nirqa wawaman hinamanta Abrahamman creechirqa hinamanta salvacionta Abrahampis tariparqa hinamanta payqa salvación taripan mana casualidad chayqa punchari waqamasis ñuqapis hinata uyarispa uktuta qhawaspa askha kutita uyarini kanpis palabra yaykuqchu manachu Pastor Andrés Pasonqonman mana yaykuqchu p'unchay hinata qhawaspa Dios hatun atiniyuq Dios kay chika estrellayuq kaytapis ruwayatin imaymantataq huchasniyta mallin puchayatinchu hinamanta nin palabraqa tukuyman uyarisqanchista atin yaykuyta imanita mana yaykuy creyey chaymanta pacha pichus watuwan Andrés kunan qampata huchayki kanchu kanchu manachu huchayki mana kanchu huchay mana huchay kanchu chantanin kunanqa salvación hap'inkichisña
mana huchaykichis kañachu chanta salvación hapitawan watamanta hucharikunkichis chaypi kanchu manachu hucha hinata watuwarqanku chay salvación te entiendeytawan hucharikunqanku chay kanchu mana hucha kanchu manañachu hucha imanamantama hucha kanmanchu wawqimasis watamanta llullakuspa suwakuspa imanamanta huchama kanmanchuri kanchu manachu hucha wawqimasis manaña hucha kanchu manaña hucha kapuanchischu Jesucristo wañuspa cruzpi mana huchasnillanchistachu ñawpa huchastachu kunanmanta chantapis kaymanta ñawpaqman nira hucharikunchis chaytapis llimpuchaña charayku San Juan librota ñawirispa Jesucristo wañuspa Diospa cordero hina chakatapuni chari Diospa cordero kay huchata qhechuspa kay pacha huchanta qhechunin tukuy kay pachamanta sunaspata huchata qhechuspa Jesucristo pichan kay Diospa palabranta uyarispa chay yaykun sonqonchisman chayta creespa ñawpata ñuqata ukurkani ñawpa huchasta challin huchan kunamanta pacha ñuqa ruwasaq allinta mana llullakusaqchu mana allin masta ruwasaqchu hinata ruwaspa allin ruwan mana funt'anchayqa uktawan hucha sapakaspa uktawanchu hucha sapakanchis manaña Bibliapi nin uhinata Bibliapi mata ningri kuti Jesucristo llimpuchaspa tukuy huchasninchista kutita wiñaypaq llimpuchan huchasninchista amen wawqimasis uyarinkichishchu manachu kayta qankuna uyarinchis uyarispa chayqapuni ñuqa yuyaykachik kani chay pantasqa kasqanta ñuqaypi yuyayni ñuqaypi t'ukuyni ñuqapi confiakuni chayqa chay pantasqa kasan mayqanta chayqa kaq kasan Jesucristo parlasan Dios parlasan palabra nesta Dios palabra nesta Bibliapi chay chayqa kaq kasan chayta ñuqa creesaq chayta arinisaq na thap'isaq chay chayqa kaq thap'isaq chay thap'ispa salvo kani kunanqa kaymanta astawa ñawpaqman kunanpis pantani ñuqa hucharikuni chay huchatapis Jesucristo pampachaña llimpuchaña Diosman gracias qospa ñuqa salvo kani wiñaypaq chayta Pastor Andrés parlasan wawqimasis pita kayta parlasan ari Dios parlasan Dios nisan kunan paqarinpi Jesuspi Judioswan parlarinku uyarinku chaqata punchari pita parlasan qhawarisun wataqmanta San Juan pusaq t'aqayninpi kinsa chunka uqniyuq chillayninpi chanta Jesús nerqa paypi creeq Judiosman nisqayman hinachus sayankichik chayqa chaqatapuni yachachisqasni kankichik Jesús kaypi nisan nisqasnichus soqoykichisman yaykunqa creenkichis palabraypi chayqa qankuna yachachisqasni kankichik nin chaqatapunchari wawqimasis Jesucristuwan khusqa kanqanku chay Jesucristuwan khusqasispa Jesucristuwan khusqa chaypi uyarinqanku Jesucristo yachachiyninta chaypi bendicionta hap'inqanku Diosmanta paykuna Diospaq hatun ruwayninta qhawarinqanku pero chay Jesucristo nisqaninta uyarispa ma hap'inkuchu choqanku mana palabra kanchu Judiospa sonqonpi Jesucristo mana kanchu paykunata pitaq paykuna kankuri mana paykunaqa Jesucristuwan khusqa riyatinkuchunin kay uchishayninpi imata niymunan kaypi chanta Jesús nerqa paypi creeq Judiosman nisqasniman hinachus sayankichik chayqa chaqatapuni yachachisqasni kankichik pero paykunaman hap'inkuchu sonqonkupi Jesucristoqtachu kanku paykuna mana paykuna karunchasqa kanku karullamanta paykuna qhawarinku
judíos Dios pa palabranta parlasanku campis kankuna pita kankuna paykuna karumanta kasakumana Jesús kuska riatinkuchu kay 15 chunka iskayniuq 15 chunka iskayniuq 15 ñawirispa Jesucristo paykunama yachachimuna Jesucristo parlaymuna waqaychanankuta munan nisqasninta pikunachus palabraypi kasanku chaykunaqa chayta munan Jesús pero judíos imata ninkuri 15 chunka 15 chillayni qawarisqa paykunata kutichirqanku ñuqaykuqa Abrahampaq miraynimanta kayku manata hayk'aqpis mayqinpaq wata runasninchu karqayku imamanta kay nishanki kacharichisqa kanaykuta nispa tukuy kayta Jesucristo palaspa 15 chunka qanchisninta palasun 15 chunka pusaqñuta Jesucristo pala 15 chunka isq'uniyuta Jesús llataq palasan tawa chunkapi Jesús llataq palasan tawa chunka uñuqpi chaypi palashllantaq quince chunka isq'uniyuq ñawirisaq paykunata kutichirqanku ñuqaykuq tataykuqa Abraham nispa Jesús taqrik paykunata nirqa Abrahampaq wawasninchus kawaqchik chayqa paypaq ruwasqasninta ruwawaqchik kunanqa wañuchiwayta munasankichik qankunaman chiqa kaqta willasaqti Diosmanta mayqintachus uyarirqani chayta Abraham mari mana hayk'aqpis ahinataqa ruwarqanchu qankunaqa ruwasqasni kichik tataykichikpas ruwasqanta nispa nirqa Jesusqa paykunataq nirqanku mana ñuqayku q'ipa wawaschu kayku tataykulla kayku tatayku Dios nispa chaypacha Jesús nirqa chiqatapunichus tataykichik Dios kanman chayqa ñuqata munakuwaykichikman ñuqaqa Diosmanta kay pachaman hamurqani manata sapallaymantachu mana chayqa Dios kachamuwarqa tawa chunka kinsampi imaraykutaq parlasqayta mana entiendenkichikchu imaraykuchus parlasqayta mana uyariyta atinkichikchu kay kama Jesús nishallampuni judíosman parlashallampuni Jesús parlaspa judíosqa hap'inkuchu manachu wawqimasis hap'inkuchu manachu niyuq nisqanta hap'inkuchu niyuq nisqan sunqunman yaykunchu Jesuspaq nisqanta hap'inkuchayqa judíos tarinqanku bendicionta graciata Diosmanta paykuna kacharichisqa huchamanta kanqanku llakimantapis kanchu ima phutimantapis paykuna kacharichisqa kanqanku chiqatapunchari wawqimasis judíosqa kunankama uyarispa parlaspa hap'inkuchu manachu Jesuspaq palabranta hap'inkuchu manachu qhawariyatinkichu kayta wawqimasis hap'inkuchu manachu imarayku paykunama hap'inkuchu paykunaqa Abrahampaq miraynimanta kayku ari rasuniyuq kanku paykunaqa imaraykutaq paykuna wanchimansanku Jesusta paykunaqa rasuniyuq kanku pero mayqan ch'apakasan Jesús parlaqtin niyuq nisqasnin judíospaq sunqunman yaykunchu mana waqaychankuchu nimata charayku Jesús parlan chaypi 15 chunka tawayuq chillayninpi nin qankunaqa tataykichik kuraq supaymanta kankichik chay tataykichikpaq munaynimantataq ruwayta munankichik payqa runa wañuchipuni qallarinimanta pacha manata hayk'aqpis chiqapiqa sayanchu chaqakaqqa sunqunpi mana kanchu llulla parlaspallaqa paypaq qallanimanta parlan imaraykuchus payqa llullakuypaq tatantaq judíosqa pita judíospaq tatan pita judíospaq tatanri paykunaqa astawan patapi Abrahampaq miraynimanta paykuna kanku
Charayku ninku paykuna Abraham pa mira inimanta kayku nispa creenku paykuna. Pero Jesús imata nisan paykunaman, imata parlasanri. Tatanqa supay. Supaypaq wawas ninkankichis qankuna uyarisankichis supaypaq nisqanta iswaynintataq ruwasankichis Judiosri. Chaypi chay palabrata uyarispa amén. Ñuqa diablo wawan kani nispan. Imata ruwasaqri? Supaypaq wawan kaspa ima kawsaypi kawsanqanku? Supaypaq wawan kaspa kawsaynin uhinata yanapariway, yanapaway. Imata ruwasaqri? Imaynamanta lluqsiyatiman kaymantari? Uyarinqachu manachu? Uyarinqa. Paykuna imaynata reaccionankuri? Qankuna supay kankichis. Qankuna supay kankichis imata parlasankichis kunan? Chanta Jesusman parla. Imata Jesusman parlasari? Tawa chunka pusaniota qankuna ñawiriyatinkichichu iskay 15. Chaymanta Judiosqa kuticharqanku manachu ñuqaykuqa allinta niyku Samaritano supayniyuqta kasqaykita nispa. Imata parasanku kaypi Judios? Kanqa Samaritano sino kasanki millay runa. Kanqa supayniyuq sino kasanki hinata Jesus manarqanku. Jesusqa supayniyuqchu wawqimasis? Kankuna imantaqa Jesusta qhawankichis supaywan? Supaychu kashan Jesus? Jesusqa supaychu kasan? Mana hinachu kasan. Uyarichis charayku wawqimas. Tiyan ashka hermanos hamunku iglesiaman uyarinku. Iglesia niqta pastor Diospa siervo. Wakin kuti, wakin wawqimas qayllaykamanku watuwanku. Pero mana parlaymankuchu. Qhasillapaq parlas pinan. Qhasipaq parlasqa. Niuq palabra yaykunchu paykunaman. Niuq palabra sonqonkuma yaykunchu. Wawqimas si Biblia nin Diospa sonqon uyari. Ari. Chanta o semana pasarpa uquilla o wata. Niuq palabra kanchu. Niuq palabra waqaychanchu. Jesus nin. Tataykichaqqa supay. Sufrinkichaq llulla runas. Judiosqa paykunachus arininkuman karqa chayta. Jesus hinatanin imata ruwashaqri? Imata ruwasaq? Supay tatay. Mana hinatiyay munanichu. Jesus imata ruwashaqri? Niway uyarisaq chayta arinanqanku. Judios chayta uyarispa Jesusmanta imatataq paykuna ninkuri? Tatayqa supay. Kanqa supay kanki. Kanqa supay kanki kunanqa. Imata parlasanri? Askha kutita iglesia pipis. Killantataq wawqimasis. Wawqimas uyarinku iglesia pichaqamunchari. Palabrata uyarinkuchu wawqimasis. Qankunanichu entiendankichis allinta Diospa sonqonta. Charayku iglesiaqa Diospa siervo. Hinata Diospa sonqonta haywawanchis. Pero wawqimasis pa sonqonta qhawarispa niuq palabra waqaychanchu mana kanchu. Chanta imanta paykuna qhawarinku? Kay Judios hina imatataq ninku Jesuspa ñawpaqinpi? Ñuqa esclavo hina kani. Librechu kani allin kasani. Chanta parlanchis hermano mana allinchu kasanki. Allin kasani. Pastor allin kasani. Mana allinchu kasanki wawqimasis. Qankuna qhatsankichis supayta. Qankuna t'uquynikichis munaynikichis supay chaypi llamk'arinqa. Pastor demonio sino kaspa hina. Imata parlasankiri? Qanqa supay kanki mana allin yachankichis manachu kasani chayta. Hermano mana palabraytachu parlasani. Biblia pinin qhati qhatinkichis yuyaynikichis chayqa mana Dios patachu. Chayqa supaypata. Mana pastor qan supay kaspa hinanki. Supaynikichis taraq urqukuychis mana entienday munanichu.
Kutiripi Corea llaqtayki mama kaymi piqa. Kaypi kinsa chunka uqninchis chaynimanta pacha pisqa chunka hisq'uniyuq kama Jesus palchallanpuni payqa urquymunan chay esclavitudmanta guiayta munan judiosqa imanamanta paykuna uyarinku qanqa mana entiendankichu maymatapis yachanchu imata parlasanri chanta pisqa chunka hisq'uniyuqpi ñawirinchis imanatataq tun imanata judios Jesuswan parlasqan chinkarin chaywan ñawirisun chaywan tukusunchis tarinkichishu pisqa chunka hisq'uniyuq ñawirisun iskay kinsa chay pacha judiosqa rumista huqarikurqanku Jesusta ch'ankaykunankupaq paytaqri paykunamanta pakaykukurqa templomantataq lluqsipurqa Jesus askha kutita munarqa paykunata uyarichiyta hinapis Jesus judiosqa riqsinku Diosqa palabranta paykuna imaynata tukucharqanku paykuna Jesus mana allin apaykachawanchu Jesus mana allin yachachiwanchu Jesus t'una wayta munan Jesusqa enemigo hinan chanta rumista huqarispa Jesucristuta wanchiymunanku chaypi hiramanta judioswan Jesuswan tukukurqa kunan punchaypi askhas iglesiaman chayamunku mayqin iglesiapis kanchu Bibliata kicharispa Diosqa palabranta willarin chayqa punchari Bibliata kicharispa kay Diosqa chayta yachachispa chayta transmitispa Diosqa palabranta hinapis askhas runas hamunku Diosqa palabranta uyarinku judios kikin confianku paykunapi paykuna qawanku uqhani uyarinku tukukapun salonpi ima sonqopi lluqsini imanas allin uyarinchis Diosqa palabranta k'acha palabra chantari ni uq palabra qhipakunchu sonqopi imarayku kayta niri parlanchis iglesiapi diáconos hermanos hina ruasun ari amén aleluya tukukaputin ma ima kanchu ni ima qhipakunchu chanta yachayninman hina ruwan waqemasis ukuti pastor niwarqayku reunión ministros pata achkas mana chunka iskay chunkachu pachaq ministrosmanta kuraq karqapis pastor taqnerqa tukuy pachapi misionerosta ministrosta mañasanku askha ruras salvacionta taripanku uyarinku pitataq kachasaqri nispanaq piman kachanankarqa ashkha ministros chaypi kasanku mana pachaqmanta iskay pachaqmanta kuraq kasanku chaypi mana kanchu nin pikunas chaykuna kasankuri tukuy pachamanta mañasanku chayqa punchari aqanastani kay evangelio predikayta hinamanta askha ministros pastor ima mana kanchu hinata ninku imaraykuta ma kanchu imataq mana kanchuri uyarispa tukuymata saruykachaspa chanta yachayninman hina ruwaspa un tiempo allin kaspa hinan chanta tiyan problemas situaciones mana pipis uyarinchurin mayqanta kaypi problema kasan ma uyarinkuchu waqemasis ni uq palabrata uyarinkuchu ni uq palabra yaykunchu kunan paqarinpi qankuna uyarinkichis chayqa punchari waqemasis kinsa chunka uniuchillanimanta pacha Jesus parlan hasta pisqa chunka hisq'uninkama si uq palabrachus Dios iglesia manta palabra sirvo manta palabra waqallankichis uyarinkichis chayqa
Chay palabra llank'anqa chanta qhawankichis imaynatachus Dios llank'an kawsaynichispi. Aska tiempoña pasarpay waqemas kay kama ñawirisun kunan paqari oraspa tukuchasunchis. Tata Dios kunan paqarinpi uyarispa Jesús Judioswan Judios creenku paykunallapi Jesús chay chika kutita aska kutita paykunaman nerqa Dios palabranta transmitispa Judios ri yachan kampis Dios panta riqsinku Dios palabranta hinapis niu palabra Jesús manta yaykunchu sonqonkukuman tukuy ima qatisqa karqa saruykachasqa karqa Judios pata karqa razonin charayku kayrayku haqayrayku chanta tukupinipi niu palabra Jesús manta yaykuchu Judios pa sonqonman chanta pis kachunka isq'uniyuqpi paykunaqa phiñasqa kasarqanku manchay phiñasqa kaspa mawanta yatispa rumista uqharispa ch'anqaykuy munarqanku wanchuy munarqanku Jesús Tata Dios ñuqaykupis kikillantataq aska tiempota tiyasayku hinamanta iglesiapi ukhupi palabrata uyarispa chantapis guianta iglesiamanta uyarispa aska watata pero sonqonchis kikillantataq chayta arinispa rasonillayku kashan charayku haqayrayku chanta tukukuyninpi sonqoykupis Judios pata kikin mana qhipakuymunanchu phiñasqalla kasanku quejakuspa chayqa iglesia contrampi kasan Diospa siervo contrampi kasan Tata Dios kunan paqarinpi cambiasaqku resachikusaqku sonqoykukumanta ima palabrapis Dios pata kay Diosqa uyarisaqku hap'ispa yuyarispa Dios nisqaña palabra nin hinata iglesiaqa yachachiwan Diospa siervonqa niwayku imata nirqari kayta pararqanku kay palabra ñuqa hap'isaq ñuqa qhatisaq kay palabrawan Diospa palabrawan iglesia palabrawan siervo palabrawan uqlla ruwakuspa Dios kicharinqa chanta Dios bendeciwasunchis chay palabrawan llank'arinqa kay wawqimasiwan ñuqaykuqa iglesia La Paz manta rantisayku wasita ñuqayku chay hina munayku Dios munan astawan ñuqayku creanaykuta Dios quwanaykuta tukuy wawqimasis uyarispa Diospa siminta uqlla ruwakuspa hinata ñawpamanta hask'irisaku charayku Dios graciata quwasaku kunan paqarinpi manchay gracias qoyku orayku Señor Jesucristo sutinpi amén.